Форум төрдө болбут Мординовскай ағылары бөлігі катын сүгөр өрек қығатығар тұғынчы 995 сылтаны тыллалар. Тупсағайдық туттан олару туризмы сайыннары, биотехнологиялары келлері, олығы чапчетерге оны тупсарарға туғыламы толкуйдар ген проекттары білгендеріге туғыланна. Конкретно bu üleni doğru proyektleri IT produkt taharan bu ulusputlar ekonomik saydılar tuğlaq bolun demen oğru bu dedi. Forumga süz sürbe kıttaçı beytin sanatın etti. Oğulları aras eygega ayar tutar uçuğunayları sitihila jonu kıtta körsün birilere körülere hangata. Ağatın sırdı katın ürdüktük tutar Galina Mordinova Avsensi Gorovich sirde oğluğun tuğunan ılbağay kepsiyane umsugutta gereksetti. Benim emeyanlık bolun den erinevin onna ese küske jeriktanım yorak bir kalım. Bugün elitsi sana ayımyita virtualne muzey sürektenne. Manitenge xarabalaqtan ini bir Mordinovtar muzeylerin sergek ekspozisiyata sengerige turda. Ulu kihi atın üyetitige oloğun ületin össe ırıngalan üretige johunnaqay tıl köttü. Kena atı ürdü oskola var bu luqtaq. Üniversitet institutları birma institutu kena atına tataqat var. Ondan da rusko taqsıbat. Bu oskolattan kına tüyneren 13 sılhigari medisinin avukatın kandidatı bolbudu bilgin kafedra datsanından ülelir Aleksey Tapakov oloqqa soruqtaq onnu juluhar erekihi kıyılaq taqsar den beytin kolu burugar sehaninen oğuluru abılata. Кеха мечтаген бар ди. Че мечтаген бар кратык толбат тогус болун сеп булайды. Онтон кеха сыллах булуктак. Именно кехе толорор реальный барар соллах. Aleksey Kurduk Ulus Respublika keskillerin iten taharar örek kıhatıgar örkete hilaq sağa sağaqtar arılallara bollar den bağa sanalar kattan töktürüye körediler. И прямо боишься, что вот какая-нибудь балка упадет. Это действительно так. Причем в школу, строительство школы входило в план давно. Вот, значит, предыдущие не выполнили этот план. Поэтому эту ошибку, конечно, надо исправить. Обязательно. Конечно, мне так кажется. Forumga etillibit sanalar oloqqa kirdeller ol bolar ülebit tümüge değiller teribit kıttıbıt jon. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Саха телевидениете, Татта.